Samla puli kinthai bat chinrang, nakaling ki jala jongkari, bat khamtam ne ki jala kani kathan chatai lam mingi, bat nakani ki jala Meghalaya, ki bala pendep ye ki jing puli haki subject bapher, naka Assam Don Bosco University, na barok lightly ki campus, kila don 6,000 saus pa sau khandai ngut barok, bat ki Samla puli nakani ki jala Meghalaya, khamtam na rilum Khasi bat jantia, kidon de ki spa ngut ki bapendep ya ka graduate, nyau spa life wengut ki bapendep ya ka master, bat arpulai ngut ki bapendep ya ka doctoral degree. Haka arpulai terik minta unai lur arajar arpulai, kani ke skul ba kalayo ban pelong ru ya ka Convocation ka bakhat ar, na du balaseng ya ka. Kabala pelong Haka Convocation Hall ha Assam Don Bosco University kabaha Tapisya Campus Sunapur Assam. Hakani ke jingalang ulat ke jela Assam hakajuk kapor ubalong ru u visitor jongani ke skul ba ugulap chan Kataria ulalong ukongsan ringkat ke jingedon lang u chancellor kani ke skul ba u Father January Sangma u vice chancellor but u pro vice chancellor u Father Dr. Joe Spally, but u Father Joseph Nilnat, but kinong hikai, but kinong tre jongkani ke jaka puli. Ladies and gentlemen, with great pleasure, I declare the 12th Convocation of Assam Don Bosco University open. Hakani ke Convocation na lor ke jing sami ke certificate ki Samla ki bala pendep ha ke jing puli bapher lapen kop buram ye ki tu ki Samla ki bala khampau ha ke jing puli ki bayo ye ke kerdan gold medal ki badon life hundri ngut baro kenthop ru ye ki khandai ngut ki Samla Khasi. Happy